Sure guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today siphinde sabuya sibuye nenye album review, siphethe album review uMaskandi. I-album isithathe I think inenyanga iphumile. So siphethe uBahubhe la insizwa se-South Coast le KZN and isha uMaskandi uthe ukuhluka. Lethi ngifuna ukwenza le video yakhe because uMaskandi wakhe lapha eKZN abantu abaningi banakho ukubandlulula lapha. Nami benga-understand kahle ngiqala uku-understand kahle uMaskandi wakhe mase ngihlala e-Eastern Cape ngoba Eastern Cape bam-appreciate kakhulu because abantu balapha eSouth Coast banakho lokhu bamaZulu but yabo into yabo ibalance la isiZulu nasesiXhoseni so I think nawo umixile la. So uMaskandi wakhe wenza isense kakhulu mase uhlala ngapha eEastern Cape. So ikhona inkabi yami engafika ngahlala nayo ngo-2021 ngifika la eEastern Cape kuQumbu. So kuQumbu le ndoda le ayinaba abalandeli mhlawumbe wona yazi ke lapha. So le ndoda leyo ngifaka lo mculo kaBahubhe ke hayi ukhiphile ke album ungaze ngikhulume indaba eziningi kakhulu ukhiphile album so ngizokhetha lezi ngoma ezimbalwe engizizule lapha interesting and nje style sakhe sithanda nje ubafani kakhulu umjida I think mangathiwa mhlambe uyayeka ukuba iartist laMaskandi ebe comedian engafike lunga lapha because ingoma zakhe eningi zahlekisa nemolalo lobunzi kwakhe ahleze khona lo mahlaya lawa ngapheli so ngizobala ingoma ezimbalwa ikhona lapha ingoma isibhamu lapha ingoma ikhuluma ine message eserious lapha ukuthi lo muntu wadala isibhamu wayiletha inkinga because abantu bayabulalana abaningi abafethu bafile isibhamu nje ingoma nje deep leyo but yena unendlela yakhe yokubeka izinto laphana kube khona enye ingoma ethi uMahosha laphana leyo ngoma le kuthiwa umshela kanjani umfazi womuntu so lensizwe uyakhulumela ethi no mina ngizange ngishela umfazi womuntu mina ngawina eTavern so umfazi womuntu angaza nokwazi lo muntu ngamwina eTavern wathiwa ngidayisela ngathi uthi uMahosha sengizokuthiwa umfazi womuntu ke into ezenzakalayo ke le elalini ke lapho umuntu ehamba ethi ugroove laphana ethi uwinile kanti wina umfazi womuntu laphana so ingozi into yokugroove bafethi nini eniggroovayo niqaphele bafethi nijive nibheke ngempela ngoba iyasho inganono ngempela masudla abafazi babantu ke ikhona enye ingoma emnandi kakhulu I think labantu abamabhungu abalaphana eKapa bangabuyi elalini abalaphana eGoli izobathinta lo ngoma khona enye ingoma ethi ngizobalanda laphana ayinamandla kakhulu lo ngoma neyona futhi nangama views ahamba phambili laphana ku YouTube iyahola ngempela because inaleso sigqi nje lesalo Maskandi wakhe lo wale South Coast laphana imnandi kakhulu uthi nje uzobalanda bonke so mothi amampondomise amampondo amaXhosa abathembu amaZulu uthi uzonilanda nonke kule ngoma leyo so leyo ngoma le ngizwile inamandla yona ngoma ngempela I think yona favorite kumina kule album ngiyona ngizwe kahle ikhona enye ingoma ethi umdali laphana inesiqi naso ene message enkulu kakhulu laphana ukuthi abafana bami ningathatha kuze kuphele yonke imithi bafana umdali ngempela uyena osibeke la so leyo ngiyarelate kuyona bafana ngisho ngathi umona sungakanani mawuthi uNkulunkulu akafiki akavuma ukuthi uhambe emhlabeni hayi kuyophela yona imali abantu bethenga imithi ke so leyo ngoma ngithande kakhulu khona enye ingoma laphana eske buyele ekhaya leyo ngoma le ithi uhlala le emafletini wenza zonke izinto but ekhaya abantu bayastrugglisha abo ugcinene nokubuya ekhaya leyo ngoma leyo ke yabathinta abantu abamabhunguka ke abangabuya ekhaya lapha ukuthi mhlambe lapha ekhaya osuke khona mhlambe usekhona umbhede wodwa mawubuyela uzukulala phansi akusho mina kusho ingoma leyo kusho uBahubhe lapha khona enye ingoma ethi unyoka yena ingoma emnandi leyo so i-album yakhe ayinakiwe abantu abaningi but I think iyaperforma nje ngibonile sikhona ingoma esize nabo 100k views lapha so uBahubhe nje kade abakhona indima eMaskandi but akayena lo muntu mhlawumbe ovelele olabantu abalapha eTop but mawuthi uattend ama festival waMaskandi uyamthola and mina ngomunye umuntu omlandeli wakhe umculo wakhe ngiyawuthanda kakhulu uhlukile ikhona nenye ingoma nje ngiyithande kakhulu lapha akayenze no ubalo umjida lo inkinga bangiconfuse khona umfana weCouncil khona ithwasa leCouncil I think ithwasa leCouncil lapha khona ingoma yenze ithwasa leCouncil lapha likhuphuke kakhulu lapha ke ithwasa ke iphinde ibe nalo influence egospel because uBahubhe wakade eqale as a gospel artist before eba kuMaskandi so ezinye ingoma zakhe momlalele iphinde ivelele lelo thuba lelo uthi okay lo mjida ngathi uphinde ebe khona ku gospel so ngi-enjoy le album yakhe mhlawumbe ususpeaker nawo ngizoyirate nje ngoba inongoma eningi kakhulu nami angasithola isikhathi sanele ukulalela zonke so I think ngizoba futhi nginezo 8 out of 10 basically lezi ngoma ngisazule because ingoma esengizule mhlawumbe ezila ko12 engilonge iphinda just lethi ingoma lethi ngizobalanda yona ngoma engilongibuyela kuyona because yona ngoma emnandi kakhulu even nesigqi nje album yakhe abantu abadebedlela lapha ubass guitar bayazi into abayenzayo so ngi-enjoy kakhulu ususpeaker nawe no Bahubhe siyakuzwa siyakuzwa apha Qumbu Eastern Cape siyakuzwa angaze KZN namanje basangigabaza ngagcina bewangabaza amandla akho but hayi thina siyakuzwa anyway sekhona ku Twitter ethi speaker nawe
sibe khona naku-TikTok sispeaka nawe show, kanti sikhona naku-Facebook sispeaka nawe. Ku-Twitch sazama laphana ukuhlanganisa ukuconnect izinto zethu, but ikhona i-channel yethu sispeaka nawe Twitch laphana. Awe, we out.